Estamos aquí para celebrar la fiesta de nuestro teatro, del teatro que hacemos aquí y ahora, del teatro que hacemos un día sí y otro también, del teatro hecho en nuestra lengua, el gallego. Hablar de teatro aquí y así, ahora, en este escenario, y justamente hoy, puede resultar un poquito extraño, ¿no? Pero no es nada que no pase todos los días en los medios de comunicación. Leemos los periódicos en un idioma que no nos corresponde, porque nos traducen y cada vez nuestro idioma es más pobre. Tenemos la suerte de vivir donde vivimos y, como bien dijo el consejero de Cultura, Lengua y Juventud, acentuado en la U, vivimos en un modelo lingüístico cordial e integrador que no genera conflictos porque empleamos nuestra lengua como puente, nunca como muro. Non sei vosotras, yo me quedo mucho máis tranquilo. Os datos indican que, por vez primeira, o castelán é o idioma predominante en Galicia. Estos son los datos del presente. De nosotros depende que el futuro suene con esta música. Ou que o futuro soe así. Amigos, amigas, compañeiras, compañeiros, hoxe estamos aquí neste día para celebrar. Benvidas a nosa festa, a festa do teatro galego. Miremos cara atrás cando no 2009 o presidente da Xunta aparecía na manifestación de Galicia bilingüe. E comparémolo coa situación actual. Esa ponte que nos levou dentro do decreto do plurilingüismo ata hoxe. Un decreto que se levou a cabo sendo secretario xeral de Política Lingüística, o actual director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo. O seu sucesor, Valentín García, leva no seu posto dende o 2012. O noso máis coñecido Jacobo Sutil, ao que xa lle temos certo cariño despois de tantos e tantos anos de roce tonto, leva no cargo desde 2013. Preguntámonos se nada vai cambiar. Para que necesitamos un novo conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude? Esta é unha pregunta que non queremos renunciar a tela na cabeza. Sin a nosa lingua, moitas e moitos de nós probablemente non teríamos traballo. O secretario xeral de Lingua, seguro que non. E quizáis tampouco o tería o director xeral da antiga CRTVG ou o novo de CESAG. Se falamos de medios públicos non podemos deixar de falar da nova lei de medios audiovisuais que acaba de ser aprobada pola maioría do Partido Popular no Parlamento. Unha lei á que nos opoñemos frontalmente por todo o que implica. Maior control político, a laminación da labor xornalística, a apertura a outras linguas e a disminución das maiorías para a elección da Dirección Xeral da CRTVG. Non nos vamos cansar de repetir que necesitamos uns medios públicos que reflictan a realidade dun país, sobre todo cando ese país manifesta unha vontade e berra cousas como altri non.